ngasi nungdaram phonghiba tongan machi phongsingligi maruoiba pausing khongatcharakana mayamda share tawjage ahan boina maruoiba paw ama oina lakhacharakana manipur top channel digi mayamda share tawjage ahan bagi content siti mayam manipur da thokpa mukti natte tabutabu khangjinbada kanaba paw ama oi haina khanjaraga mayamda share tawjabane school amagi hostel da covid-19 case saniga kunga mapan phangkhre Maharashtra gi Wasim district ta laiba school amagi hostel da Uja mari yauna mahiroi saniga kunga manga punna saniga kunga mapan positive oiwa thenakre ningsingba yai Maharashtra madi handakta masing hengalakliba state singdagi lakpa miyoi sing airport ta soidna test taunaba yathang mathang lauthoknaba haunarakrabane ngarang yum sagaisa numita covid case lising nipan ga samri anauba laktuna tha mari gi manungda khwaidigi masing henbani haina paw asina suhaidi maram asina hauji school college hangba haunarakliba sida yamna section ningai oire haina maikai kyadagi phongdoknarakli loinana masing khara handaragliba atai state singda nongmagi komthoknaraktuna marks paw ningthi nugaina umnaraktabadagi thoine hena mipai ningai oirakle haidi heba pawmsu phonakhi ten takna mayam da Manipur gi ngasi gi oiba COVID-19 update mayam da share tawjaramge Government of Manipur COVID-19 Kamal Control Room dagi thadorakpa press release number 337 punami ahom general population nagi ngasi Manipur COVID-19 na positive henki mi ahom si amana na pani ani mana na pini makoi singsi Imphal West dagi ahom ni ahomak Imphal West dagi ni hari aduga makoi gi lokhatham dokpa section tharang kodim lokhat khre adugo ngasisu COVID-19 na miyo amata sikide apon boina sienkiba miyo masingdi sahumga humdrago humdoini amasum miyo marisu COVID-19 dagi pharaktuna negative oiduna discharge tokre miyo mari asi home isolation dagi ahumni amasum jenims dagi amani hairi adugo hauji Manipur gi oiriba recovery rate si adugi matik singthaningai oina fagalagli recovery rate si 98.58% laidi hainasu press release na makhatana su phungdorakli sayol amagi manungda thaugi mamal hantadrabadi akan makhongjang sangsilagani CPI petrol amasum diesel gi mamal sayol amagi manungda hantadrabadi akan makhongjang sangsilagani haina Communist Party of India CPI Manipur State Council MSC gi serol amana wamang yalakli serol asina hai CPI MSC na sindurangasi Irabad Bawon Imphal gi complex ta thaugi mamal hingalakpagi mayokta yaningdaba phongdoktuna wakat mifam ama pangthokre wakat mifam aduda party gi state secretary L Sotin Kumar National Executive Member Dr M Nara state ki assistant secretary M Joy Kumar secretariat member RK Amusna All Manipur Nupi Murup ki president M Sakhina singwa lusingba kya saruyaki Comrade Sotin Kumar na Indiana thaugi mamal angak pophangna hengalakpa amaromda awang nopop state Manipur na khwaidagi mamal hengatna yonba siguma lenga asigi thausil sibo yamna sathina yaningda phongdoki sayol asinai India ga thangnana leiriba Pakistan Bangladesh Sri Lanka Nepal Bhutan singba lebak singi petrol thaugi mamal asi yamlabada lupa humdra yaude yumthang nariba state singna masa masagi bad tax hantharaga Manipur gi oina bad tax hantahanba ngamdribasi lenga asi misam miyamdagi kotlaga lawgi khanmani tasingnamak haukiba kumja English singaniga taraga marida thaugi mamal asi OPEX ta lupa nifuga tareka point taraga nithoi oirabasu petrol gi mamal asi lupa maudra yokide aduga ngasina kumja English singaniga kunga mathoida lupa kunga mapanga point kuntraga mari hantaraba faubada state asidana lupa maudraga manga yauduna state asina liter amada lupa kuntraga taruki sangda khongkatli masi khudakta hanthangadabani haina phongdokhi haidi amaromda Dr M Narana haujuk paliba lenga asi corporate house ki kanaba khanba misam miyamgi yengdaba lengakni thaugi mamal hengatpana posai gi mamal hengat hanbada yamna sawna ithel piri haibasi khangnarapa wafamni thau do lawriba tax khaktana India gi lenga asi hingba ngamlagadra corporate house ta lawba tax crore lakh kokthok pangamba
लेंगा असिकी मयोक्ता खोंजंग चंगसिनबा हौरगनी करिगुम्बा मणिपुर स्टेट असिद थाउगी ममल असि हंथानबा ngamdrabadi CPI na mass friend मियांग पुलगा अकनबा खोंजंग चथरगनी हाइना वरेप लौदुना लाउथोखी हैबा पावमसु फोंगनादी लोइसिलकपोइना तोप यामना नुंगाइतबा पाव अमना लीलाबोय रगित कुमार लैखिदबदा अवाबा फोंदोखरे मणिपुर स्टेट सुमांग लीला काउंसिल ना सुमांग कुमैगी लीलाबोय तोइजम रगित कुमार आर की मितै संगाई थंबाल खोंग सबा लैकाई इम्फाल ईस्ट लैबना इखंग खंगौदुना लैखिदबदा स्टेट की थाकता प्रधानजली कत्तुना अवाबा फोंदोखपगी थौरम पांगथोखरे थौरम असिदा मणिपुर स्टेट सुमांग लीला काउंसिल की लाइफ टाइम प्रेसिडेंट PH गुणचंद्र शर्मा मणिपुर स्टेट सुमांग लीला काउंसिल की प्रेसिडेंट M पूर्णिमासी परदक्षरी वारेप नबना प्रेसियम मेंबरसिंग ओइना सरुक याखी लोइनना मणिपुर स्टेट सुमांग लीला काउंसिल की लाइफ टाइम सेक्रेटरी सौग्राकपम हेमंतना थौरम अदुगी अदु तराम ओकपगी वरोल थमखी सुमांग लीला काउंसिल की वाइस प्रेसिडेंट जितेन कुमार नाउरेम सीनियर आर्टिस्ट लाइसम तोंबा बिन लादेन साबना सरुक याखी थौरम असिदा सुमांग लीला काउंसिल की जनरल सेक्रेटरी युमना नीलचंद्र नाहाय सुमांग लीला की दमक कथोक पिरंबसिंगना लैखिद्रबा मतमदा स्टेट की थाकता इकाई खुमनबु उत्पा हाइबसि सुमांग लीला कन्ननबा इहौ सकतबा काउंसिल असिकी कैलेंडर थौरम अमनी लोइनना खुनाय असि कन्ननबा थौदांग सिंगी मनुंगदा लीला कन्ननबा इहौ असिसु अमनी हाइबदा हाइमर मथोक्लोय लैखिद्रबा तोइजम रगित कुमार मैतैना पीसमेकर आर्टिस्ट एसोसिएशन दा मतम सांगना योरमनबा मतुंग ममी आर्टिस्ट एसोसिएशन दा योरमखिबने मागना योरम लीला सिंगी मनुंगदा सनालेबाग नासोम आर्टिस्ट एसोसिएशन सिंगनुंगी तामना पीसमेकर आर्टिस्ट एसोसिएशन की लीला तंफायाइदा थंबौ साबा हाइना खंगनखि इंगेन की निनी पानबा इनमा नाकोंग अनि सुहनबिगनु ममी आर्टिस्ट एसोसिएशन दा खुंगु नंगी बासिना अरोइबो ओइखी हेबा पावमसु नसि फोंखिबसि फोंसिंदा फोंनरी लोइसिलकपो ओइना अतेन पावमना CMN बिरेन सनामही टेम्पल बोर्ड की प्रेसिडेंट ओइरकपदा MNF न तराम ओकली मणिपुर की चीफ मिनिस्टर N बिरेना लाइनिंगथौ सनामही टेम्पल बोर्ड की नौना प्रेसिडेंट ओइरकपदा मितै नेशनल फ्रेंड खंगलै पाकना तराम ओकली लुप असिगी पब्लिसिटी सेक्रेटरी लाइस्रम नोंमै लैमा थदरकपा सेरल अमना हाय मणिपुर की पुवारी के सगोन अदुना लैरिबा लाइनिंगथौ सनामही अमदी इमा लैमरेन सिदबी अनिगी इरा थौनि पांगथोकलिबा हायिंग खोंगबाल उफोंग युमफामदा लैरिबा खुबम असिबु मपुंग फाना मियामना खुरुमजाबा लाइसंग अमा ओइनबगिदमक मणिपुर की हौखिबा लैंगाकी मतम अमगी चीफ मिनिस्टर ओइरंबा यंगमसौ सैजाना लाइनिंगथौ सनामही टेम्पल बोर्ड अमा सेमदना मणिपुर लैंगाकी महुत डिपार्टमेंट थमलिबसिदा सलिबा थासिगी सचत कुनगा मरिदगी मणिपुर की चीफ मिनिस्टर N बिरेना लाइनिंगथौ सनामही टेम्पल बोर्ड के प्रेसिडेंट ओइरकपदा लुप असिना ताराम ओक्सबगा लोइनना चीफ मिनिस्टर N बिरेन बु लाइनिंगथौ अमदी इमा लैमरेन सीदबी अनिना थौजान बिदुना मतम सांगना लेबाकी लुसिंग ओइदुना मणिपुर की सिंग अमदी तम अनिबु हेना नुंसी चानना सखत खोंगथांगी थबक पाइखतपा ngamba ओइरसनु हाइना ताइबंग मपुगी मफमदा थौनिजरी लोइनना चीफ मिनिस्टर लाइनिंगथौ सनामही अमदी इमा लैमरेन सीदबीगी संगलेन की अवार्ड अपा कयाबु हेना मपुंग फाना सखनबो होटनबिनबा लुप असिना चीफ मिनिस्टर की पुनिंग सिंगसिलक्री हाइरी